Da li vam se nekada desilo da kada presečete piškotu ukrivite malo, ne ispadne baš onako kako ste želeli? Uz ovaj mali trik svaki put će vam ispasti savršeno, a sve što vam je potrebno je malo konca. Nožem zasecite piškotu duž cijelog obima na željenoj visini gdje želite da je presečete. Dovoljno je da napravite rez dubine oko 1 cm. Dužina potrebnog konca je nešto duža od 2 obima piškote. Napravite dupli sloj konca kako bi bio dovoljno jak i ne bi pukao. Duž cijelog obima postavite konac u pripremljen prorez na piškoti. Sada ukrstite krajeve konca. Zatim ih lagano povlačite u suprotnom pravcu sve dok ne presečete piškotu. Presek je savršeno ispao, baš onako kako treba. Probajte i vi ovu tehniku i javite mi vaše utiske, a u sljedećem videu pogledajte recept kome pripada ova piškota, a to je Vasina torta. Prijavite se da vam uvijek stignu obavještenja o novim receptima.